mu mezi 31 ashize harwanwa intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Nta gihe perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yigeze ahangayikishwa n'igihe nk'uyu munsi. Uyu munsi afite ikibazo gikomeye cyane cy'igihe ku rwego ruri hejuru cyane, kubera ko intambara irakomeje kandi nta kimenyetso na kimwe igaragaza cyo kurangira. Kandi kibikurushaho nuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubutegetsi bugiye guhinduka. Ntabwo azi neza niba uzasimbura Biden azaguma mu murongo umwe wo gufasha Ukraine guhangana n'Uburusiya. Nyamara twese turabizi ko Amerika iramutse irekuye Ukraine muri iyi ntambara, Ukraine itatinda guhirima. Perezida Volodymyr Zelensky uyu munsi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho agomba kugaragariza Perezida Biden na Vice Perezida Kamala Harris gahunda yateguye y'uburyo intambara igiye kumara imyaka 3 hagati y'Uburusiya na Ukraine igomba kurangira. Iyi gahunda yateguye yo kurangiza iyo ntambara, Bwana Zelensky agomba no kuyereka Donald Trump. Ubundi yakaba yari gahunda yereka Perezida Biden wenyine, ariko agomba no kuyigeza ku barimo guhatanira kuyobora Amerika mu yindi manda, kubera ko umwe muri bo niwe ugiye gukomeza kugira uruhare mu gufasha Ukraine cyangwa se kuyitererana. Biden asigaje amezi 3 yonyine ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere mu mwaka utaha azasimburwa na Trump cyangwa Kamala Harris. Perezida Zelensky arifuza iki mu by'ukuri? Kuri uyu wa kane nibwo biteganijwe ko Bwana Zelensky agaragariza Biden iyi gahunda ye y'uburyo intambara igomba kurangira, kandi yizeye ko Biden azayishyigikira mbere y'uko ava ku butegetsi mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha. Ibikubiye muri iyi gahunda byagizwe ibanga, ariko hari amakuru y'uko byibanda cyane ku gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika indi nkunga y'intwaro n'amafaranga, ndetse n'uburyo umutekano wa Ukraine uzakomeza kubungabungwa nyuma y'iyi ntambara. Zelensky agaragaza ko gahunda yateguye imeze nk'ikiraro kiganisha ku guhagarika iyi ntambara. Biratekerezwa ko iyi ntambara ishobora guhagarara vuba cyane kurenza uko abantu babitekereza. Perezida Volodymyr Zelensky atekereza ko niba uburengerazuba bw'isi bukomeje gushimangira ibyo Ukraine yifuza, ngo Uburusiya na Vladimir Putin bashobora gusunikirwa gusinya amasezerano y'amahoro binyuze muri diplomasi. Ku wa kabiri, Perezida Zelensky yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ati iyi ntambara ntabwo ishobora guhagarikwa n'ibiganiro, hakenewe ibikorwa. Perezida Zelensky kandi anafite akazi gakomeye ko kumvisha bamwe mu bategetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batumva ko Amerika ikwiye gukomeza gufasha Ukraine. Aba biganjemo aba-Republican n'abandi bashyigikiye Donald Trump. Zelensky arimo arakoresha ingufu nyinshi mu birebana n'ububanyi n'amahanga mu gushaka abashyigikira iyi gahunda yateguye yo guhagarika intambara. Iyi nteko rusange ya l'ONU Bwana Zelensky yayifashe nk'umwanya mwiza wo kuboneramo abategetsi bose akeneye bashobora kumushyigikira muri izi gahunda zose. Ku wa mbere yagize uruhare mu kiganiro mpaka cyavuga ku mavugurura akenewe muri l'ONU. Ku wa kabiri yagejeje ijambo ku kanama ka l'ONU gashinzwe umutekano. Hagati aho kandi arahura n'abayobozi batandukanye n'abanyapolitike bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Zelensky arashaka kuva New York hari ikintu ajyanye gifatika kirebana n'ubufasha bwose akeneye muri iyi ntambara. Yanasuye uruganda rukora intwaro rukorera mu mujyi Biden avukamo wa Scranton. Uru ruganda ni rwo rurimo gukorera Ukraine intwaro nyinshi irimo gukoresha mu ntambara. Bwana Zelensky arimo arabwira ibitangazamakuru ko bikenewe cyane ko iyi gahunda ye yemezwa kandi igashyirwa mu bikorwa kugira ngo iyi ntambara irangire, kandi irangire Ukraine idatsinzwe. Mbere y'uko intambara irangira, arashaka ko Ukraine yitwara neza mu kwezi kwa 10, ukwa 11 n'ukwa 12 mbere y'uko ubutegetsi buhinduka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitangazamakuru bitandukanye byavuze ko Zelensky ashobora kuba arimo gushyira imbaraga muri uku kurangira kw'intambara kugira ngo Biden ave ku butegetsi ibibazo bya Ukraine n'Uburusiya birangiye, kubera ko nta wamenye uzatorwa ibyemezo azafata. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo muterankunga wa mbere wa Ukraine muri iyi ntambara, kandi birashoboka cyane ko Trump natorwa azahita ahagarika iyi nkunga. Mu minsi yashize, Bwana Zelensky aherutse kugaragariza BBC ko atewe impungenge cyane no kuba Trump yatorwa. Birashoboka ko mu by'ukuri Trump atumva ibibera muri Ukraine, bityo akaba adasobanukiwe impamvu tugomba gukorana na Amerika.
niko Zelensky yabwiye BBC, bisa naho yumva ahangayikishijwe cyane n'itorwa rya Trump. Kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022, Amerika yonyine imaze guha Ukraine miliyari zirenga $100 z'amadolari ya Amerika, tutabareyemo ibikoresho bya gisirikare. Kuri Trump, aya ni amadolari menshi adakwiye kujya gutera inkunga intambara y'abandi. Birashoboka ko nta gihugu cy'amahanga gishishikajwe n'amatora yo muri Amerika nka Ukraine. Buri wese arabizi ko amafaranga n'imbunda Amerika iha Ukraine ari byo bikihagaritse imbere y'ingabo z'Uburusiya mu ntambara. Nta muntu n'umwe uzi niba Amerika iramutse ibisohotsemo Uburayi bwashobora guheka Ukraine imyaka 2 mu ntambara. Abanya-Ukraine barabizi neza ko bavugwaho cyane mu bikorwa byo kwiyamamaza birimo kuba hagati ya Donald Trump na Kamala Harris. Barabizi neza ko Trump yavuze ko natorwa iyi ntambara izahita irangira. Kuyirangiza kwe no guhagarika inkunga Amerika iha Ukraine, Putin akayirasa intambara ikarangira, cyangwa se Ukraine ikamanika amaboko nabwo intambara ikarangira. Abanya-Ukraine kandi bafite ubwoba ko Trump ashobora kuzabasunikira mu masezerano n'Uburusiya, kandi nayo ntabwo bayashaka. Kuri uyu wa kabiri mu bikorwa byo kwiyamamaza, Donald Trump yavuze amagambo yo kunyega Zelensky. Yavuze ko Zelensky ari we mucuruzi wa mbere ukomeye ku isi uyu munsi. Ibi yabivugiye ko buri gihe uko Zelensky agiye muri Amerika ngo atahana miliyari zitari munsi ya 60 z'amadolari. Trump yongeye gusubiramo ibyo yari yaravuze mbere ko natorwa azakora ibishoboka byose Uburusiya na Ukraine bagasinya amasezerano y'amahoro. Ibi by'amasezerano y'amahoro Ukraine ntabwo ibikozwa kubera ko itekereza ko byayisunikira kurekera ubutaka bwayo Uburusiya, ndetse ngo byaba ari nagasuzuguro. Ngo byatuma Uburusiya bwongera kubona ko bushobora gutera Ukraine bukahava nta ngaruka bubonye, bityo n'ubutaha bukazongera bukayitera. Ubu bwoba nibwo burimo gusunikira Zelensky gushyira imbaraga mu kwemeza Biden uyu mushinga we wo kurangiza intambara. Muri make, ahazaza h'iyi ntambara uyu munsi hari mu biganza bya Joe Biden. Kuri uyu wa kabiri, Zelensky yabwiye ABC News ko iyi ntambara izarangira mu minsi mike kurenza uko abantu babitekereza. Yongeyeho ko Ukraine ishobora gusunikira perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu guhagarika amakimbirane, ariko ibi ngo bizashoboka ari uko Ukraine ishyigikiwe n'ibihugu bikomeye. Ni ukuvuga ko bizashoboka ari uko Ukraine ifite umwanya ukomeye mu ruhando mpuzamahanga. Yongeye guhamagarira ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi gushyigikira igisirikare cya Ukraine. Mbere yuko Zelensky ahaguruka mu gihugu cye mu cyumweru gishize, yavuze ko umugambi yateguye wo kurangiza iyi ntambara urimo guhamagarira Amerika n'inshuti zayo guha Ukraine izindi ntwaro, gukoresha diplomasi bagasunikira Uburusiya kwemera amasezerano y'amahoro, ndetse no kurushaho gushinja Uburusiya no kubwumvisha amakosa bwakoze mu gutangiza iyi ntambara mu kwezi kwa kabiri mu 2022. Bwana Zelensky yabwiye ABC News ko gahunda ye itagamije kuganira n'Uburusiya, ahubwo mwigamije gushyiraho uburyo bwa diplomasi bwo kumvikana n'Uburusiya guhana amahoro. Bimwe mu bihugu byo muri OTAN nabyo bishyigikiye uyu mugambi wa Zelensky kubera ko nabyo bifite ubwoba ko Trump natorwa ibintu bizarushaho kuba bibi. Trump atsinze birashoboka ko yahita kura Amerika mu bufatanye bwa gisirikari buzwi nka OTAN. Kuva kera avuga ko Amerika itanga miliyari nyinshi z'amadolari muri uyu muryango, mu gihe ibindi bihugu binyamuryango byo bidatanga umusanzu wabyo uko bikwiye. Kuri we ibi bigomba guhagarara. Kuwa kabiri, umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko Uburusiya bwitondera cyane amakuru y'itangazamakuru avuga kuri gahunda ya Ukraine yo kurangiza intambara. Yongeyeho ko amakimbirane azarangira ari uko intego y'Uburusiya igezweho. Zelensky amaze igihe asaba ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi kwemerera Ukraine gukoresha ibisasu biyiha, ibisasu birasakure bishobora gukoreshwa mu kurasakure mu Burusiya. Biteganijwe ko aho ari New York azongera gusaba Amerika n'abafatanyabikorwa bayo kumuha uburenganzira bwo gukoresha izi ntwaro akarasa i Moscow. Ibi ni ibintu Perezida Putin yavuze ko nibikorwa ngo iyi ntambara izahita ihindura icyerekezo ikaba mbi cyane kuri Ukraine. Ku cyumweru, Biden
yavuze ko atarafata icyemezo cyo guha Ukraine uburenganzira bwo kurashisha izi ntwaro mu Burusiya. Zelensky yavuze ko Amerika ari ifite mu biganza ahazaza h'iyi ntambara. Aravugira mu nteko rusange y'umuryango w'abibumbye kandi agomba no guhura n'abakandida perezida muri Amerika, ni ukuvuga Donald Trump na Kamala Harris. Perezida wa Repubulika ya Czech Peter Pavel we yatangarije New York Times ko Ukraine igomba gushyira mu gaciro ku byifuzo byayo byo kugarura uturere twayo two mu burasirazuba bw'igihugu Uburusiya bwigaruriye mu mezi 31 ashize y'intambara. Yongeyeho ko ingaruka zishobora guturuka kuri iyi ntambara ari uko hari igice cy'ubutaka bwa Ukraine gishobora kuzaguma ku Burusiya mu gihe cy'imyaka myinshi igiye kuza. Gutsindwa kwa Ukraine cyangwa se Uburusiya ntabwo bizabaho, niko Pavel yatangarije New York Times. Yongeraho ko amakimbirane azarangirira ahantu hagati, nta utsinzwe nta n'utsinze. Urugendo rwa Zelensky muri Amerika ruje mu gihe Ukraine ikomeje kwibasirwa n'Uburusiya. Kwinjira kw'ingabo za Ukraine mu karere ka Kursk mu Burusiya mu kwezi kwa munani muri uyu mwaka ntabwo byashoboye kugabanya igitutu Moscow yashyize ku burasirazuba bwa Ukraine. Uturere twinshi two muri Ukraine dukomeje kugira abantu benshi bahitanwa n'ibisasu ndetse n'ibyangiritse birimo kwiyongera cyane, by'umwihariko ku bikorwa remezo bitanga ingufu muri Ukraine. Hari impungenge ko Uburusiya bushobora gufata indi mijyi ikomeye cyane mu burasirazuba bw'igihugu. Kuwa kabiri mu gitero cyabaye ku manywa, Uburusiya bwibasiye inzu ndende iri mu mujyi wa Kharkiv uherereye mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine. Abantu 3 barapfuye, abandi 15 barakomereka muri icyo gitero. Abayobozi b'inzego z'ibanze bavuga ko cyakozwe n'ibisasu byiswe Glide. Ibi ni ibisasu bikoranye ikoranabuhanga rifasha ubirashe kubiyobora bikagera ku cyabitumye. Ku mugoroba wo kuwa mbere, igitero cyagabwe mu mujyi wa Poltava mu burasirazuba bwa Ukraine cyangije ibikorwa remezo, mu gihe mu mujyi wa Zaporizhia wo mu majyepfo umuntu umwe yapfuye, abandi 6 bagakomereka nyuma y'igitero kinini cy'indege. Ingabo z'Uburusiya zigiye imbere cyane mu burasirazuba bwa Ukraine kandi zifunga ahitwa Vuhledar, umujyi uri mu majyepfo ya Donbass. Abarusiya bagerageje kwigarurira kuva batangiza iyi ntambara. Impuguke mu bya gisirikare akaba na demob mu gisirikare cya Ukraine, Colonel Kestiantine Mashovetse uri mu kiruhuko cy'izabukuru, yasabye bagenzi be bo muri Ukraine ko bagomba kwitegura mu mutwe kubera ko ifatwa ry'imijyi ya Selidove, Toretski ndetse na Vuhledar mu karere k'uburasirazuba bwa Donbass ryo rwose rigiye kubaho vuba. Yanditse kuri Facebook ati nifuza ko nakabaye nibeshya ariko ntabwo nibeshya. Ati nkurikije amakuru mfite ibi ni ibintu bishoboka cyane mu bihe biri imbere. Aho Zelensky ari muri Amerika, usibye kubonana na Biden, Trump na Harris, azanageza gahunda yateguye ku bagize inteko ishinga amategeko ya Amerika. Trump yatangaje ko azarangiza intambara ya Ukraine n'Uburusiya mu masaha 24 naramuka atowe. Ibi biratuma abantu batinya ko uzatorwa muri Amerika azahatira Ukraine kwiyemerera ku bushake bwayo ku butaka bwayo buguma mu maboko y'Uburusiya. Mu gihe amatora yo muri Amerika yegereje, iki ni igihe gikomeye cyane kuri Zelensky mu gihe ingabo za Moscow zikomeje kongera santimetero ku yindi zigarurira ibice bya Ukraine byo mu burasirazuba. Umwe mu basesenguzi ba gisirikare Mikhailo Samus yemeza ko ikibanze muri gahunda yiswe y'intsinzi ya Zelensky ari ugukubita Uburusiya cyane muri aya mezi asigaye ngo manda ya Biden irangire. Bwana Samus avuga ko guha Ukraine ubushobozi bwo gusenya ibikorwa remezo bya gisirikare mu birometero 300 mu Burusiya bishobora kubangamira cyane ibikorwa by'Uburusiya byo kwibasira Donbass ndetse bikazamura ubushobozi bwo gutesha Uburusiya agaciro. Uko biri kose, uyu munsi biragaragara ko igihe cyarangiranye Perezida Zelensky. Icyo ashaka nuko mu gihe gito gisigaye agomba kubona ubufasha bwose bushoboka
kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi agakora ku buryo iyi ntambara irangira, kubera ko nubwo muri Amerika hatorwa Kamala Harris, gufasha Ukraine bishobora kutaza ku mwanya w'imbere w'ibyo yakwihutira gukora mu minsi 100 ya mbere y'ubutegetsi bwe.